Pozdrav svima! Sada ćemo pokazati kako se radi konverzija binarno brojevnog tipa u dekadni, odnosno decimalni. Vidjet ćete koliko je to jednostavno i koliko vam samo treba da razumete na pravi način kako se to radi i to je to. Moći ćete da konvertujete bilo koji broj koji želite. Idemo u kod da to pogledamo. Pozdrav! Sada ćemo pokazati kako se binarni broj konvertuje u dekadni, odnosno decimalni. Vidjet ćete, postupak je vrlo lak, samo trebamo da znamo šta radimo. Dakle, ovdje imamo jedan bajt i bajt je sastavljen, kao što znate, od 8 bita. Znači, jedinica je bajt, a najmanja jedinica koja nosi vrednost je bit. Bit može imati u binarnom sistemu ishod 0 ili kec, odnosno 1. Evo imamo primjer jednog binarnog broja, ne znamo naravno koji je, 1001, 1101. Sada ćemo vidjeti kako taj broj možemo konvertovati bez problema u dekadni broj. Evo ja sam ovdje pripremio da ne bi pisao u realnom vremenu, sad ću samo pojasniti šta ovo znači. Ovo je identičan ovaj broj ovdje. 1001, 1101. To su vrednosti jednog bajta, odnosno vrednosti 8 bita. Ovo ovdje naći ćete često u literaturi less significant bit, a ovo most significant bit, odnosno bit najmanje vrednosti i bit najveće vrednosti. Zašto? Pa zato što brojevno nosi najveću vrednost. Pogledajmo kako. Ovo ovdje pri konverziji ćemo raditi kao stepene dvojke, broja 2. Zašto? Pa 2 su nam ishoda, 0 i 1. Znači, krećemo od najmanje značajnog bita ka najveće značajnom bitu. I, znači, sve su dvojke i razlika je samo u stepenovoj. Prvo krećemo 2 na nulti, 2 na prvi, 2 na drugi, 2 na treći, 2 na četvrti, 2 na peti, 2 na šesti, 2 na sedmi. Ako imamo dalje tamo, ako je 2 bajta, onda idemo 2 na 8, 2 na 9, 2 na 10 i tako dalje i dobijamo mnogo veći broj. Sad, svi znamo iz matematike, ali tako iz srednje škole ili čak iz osnovne, da je 2 na nulti 1. Odnosno bilo koji broj na nulti stepen je broj 1. Sada idemo 2 na prvi 4, 2 na prvi 2, 2 na drugi 4, 2 na treći 8, 2 na četvrti 16, 32, 64 i 2 na sedmi je 128. Sad, mi ne sabiramo sve te vrednosti, nego kad izračunamo te stepene, evo ih ovdje, sabiramo samo one vrednosti gdje imamo vrednost 1 u broju. Gdje imamo nulu, možemo nju sabrati, ali sabiramo nulu, gubimo vreme. Jer 0 puta 2 na prvi je 2, 0 puta 2 je 0. Znači nemamo dvojku, ona nam ne treba. Idemo dalje, kec ostavljamo, ovaj kec ostavljamo jer je 1 puta 16, 16. 0 puta 32 je 0, znači ne treba nam 32. I 0 puta 64 je 0. Znači ona nam isto ne učestvuje u vrednosti tog broja. 1 puta 2 na 7 je 128, ostaje 128. Znači sad, jedino što imamo da uradimo je da saberemo ove broje. 128 plus 16 plus 8 plus 4 plus 1 i gospodo dobili smo dekadni broj. 1 plus 4 je 5, plus 8 je 13, 13 plus 16 je 29 i 128 plus 29 je 157. Dakle, 157. Dobili smo vrednost i ovo je naš dekadni, odnosno decimalni broj. Sada ćemo provjeriti da li je to tačan broj. Otvorit ćemo naravno kalkulator, izabrati programer kalkulator i ukucati. Dakle, otvorili smo kalkulator i ukucali smo 157 u programer kalkulatoru. Nećemo standardni. I onda imamo, pogledajte ovdje, binarni zapis koji kaže 1001, 1101. To jeste naš broj sa početka i ova konverzija je urađena tačno. Sada je na vama da provežbate par primjera i izvršite jednu konverziju na par brojeva. Evo za početak neka budu ova dva broja. Kada ih rešite, napišite u komentaru ovog videa, ja ću znati koliko ljudi stvarno ovo prati, koliko vam je bitno i naravno potvrdit ću vam da ste tačno odradili konverziju ili niste.
Hvala vam što ste ovo odgledali, molim podelite ovaj video i zapratite kanal. Pozdrav, do sljedećeg.